je oko 450.000 registriranih šećernih bolesnika, ali se procjenjuje da ih je ukupno više od 700.000, jer gotovo svaka druga osoba niti ne zna da ima dijabetes. Kako bi se podigla svijest o ovoj bolesti, koja je 4. uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, u Zagrebu je održana javnozdravstvena akcija. Građani su imali priliku izmjeriti razinu šećera u krvi, ali i izračunati indeks tjelesne težine te izmjeriti tlak. Mnogi su se iznenadili otkrivši da i dijabetes ipak imaju. Danas smo napravili 87 testiranja i u tih 87 testiranja smo otkrili nekih 5 ili 6 novo otkrivenih. Jeste li znali da imaju? Nisu znali. To su ljudi koji su došli ovako, koji su nas vidjeli ili na televizoru ili koji su bili u prolazu pa su stali u red da naprave testiranje. I evo, otkrili smo ih tako. Pa rekli su mi da imam veliki šećer, dosta veliki, negdje preko 9, a s obzirom da sam već i jeo i doručkovao i onda to ne bi trebao biti nekakav veliki problem, ali nije baš u normali. Mora čovjek paziti, stvarno moraš paziti što jedeš i što piješ, ali šta ćete, ja sam Slavonac i... Ne pazite? Tako je, znate kako onda to ide, po slavonski.